Ngoba abantu ave bethanda abantu ukuthi mesebebone ngathi abasekho relevant bavele nje ba-attack noma ubani. Ba-attack babona isikhala bangene ngopotsho. Lalelani-ke ngintshele niyazi ukuthi mase sengivela kuma-screen ethu shuthi ngiphethe isigaxa sendaba unokusho wendaba. So apparently uCindy Makhathini upostile-ke ama-picture akhe emuhle laphayana. Hayi kufike-ke lo sisi lona uJackie Phwamutse ifike ethi if only when you can stop texting my husband kwama-DM. Ethi uCindy hayibo mina ngitexta indoda yakho emaningi kangaka amadoda engiwatextayo ngavela nje khetha nje indoda yakho nje ngithi let me text him. Uthi nje uCindy mina angiyazi nje leyo ndaba, angiyazi indoda yakho, awungibonise yona mhlambe nje ngaske kube khona into eyenzakalayo, because what do you mean ukuthi mina I go around texting indoda yakho? Ethi intombazana ukuthi utext indoda yami akusho ukuthi wena uyontombazana uncouth ezithandayo ntontontoni. Ethi uCindy mama awusemdala for lento leyenzayo. Yeka nje ungiqambela manje ukuthi mina ngitext indoda yakho. Ngiyazelaphi nje indoda yakho? Ngicela uze nama receipts, ngiwalindile manje ama receipts, because lento lo ishoyo umosha igama lami. Ngizamile mina ukuthi ngiyiclean, ngiyenza ukuthi nje yonke into yami ihambe kahle, ngingabi lo Cindy lebekade abantu bengazi ngaye eqala. Manje wena usuzongitshela ukuthi mina ngitext indoda yakho, uyithatha play yodwa. Esilomunye uyitextile indoda yami, uyitextile into engiyazi, ngiyibonile into engiyibonile futhi angeke uzungitshela ukuthi mina ngithi awuyitexta indoda yakho wena. What am I saying? Yeah, ngeke uzungitshela ukuthi wena uyitexta indoda yami because mina ngiwabonile ama-text. Manje ke sesilinde ama-text ukubona ukuthi ngempela na umtextile na, because uthi uCindy mina ngiyovula icala. Hayi ngiyovula icala this time around ngikhathela abantu badlalela la ekhanda lami, badlalela ujika amajika la bezenza uThembi Siyete presenter lapha kujika amajika. Ngikhathele ukuthi abantu badlalele la. Wathi nje no, bring the receipts babes, bring the receipts. So guys, sizolinda ama-receipts sibone ukuthi ngempela na uCindy uyamtexta na umuntu walomuntu or lo muntu lo ufuna irelevance ngoCindy. Asiboneni ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Ngoba ave ngithanda ukuthi amadoda athathiwe kodwa la madoda nawo awahlaliseki ne, awahlaliseki. Asike siboneni guys, ngizobuya no part 2, ngizobuza noCindy ukuthi Cindy ithini story, give us the exclusives. Who is the man? Who is the man? Because nayo uthakamazi, but who is this man? Mhlawumbe ugela uzoza nama-DM, mhlawumbe nje uguy vele wa-like ipicture uCindy wathi thank you. Ugela wabona ukuthi uCindy wonke uthe thank you. Hayi ngeke sebeyathandana into enkulu leli story kumele sihambe. Hayibo guys, kanti yini? Ngishilo nje ngathi lock your doors, lock your daughters man, lock your daughters before we enter with the washer.